Jesus. Nyankopon shiro pi enope. Amen. Say what join some perfect service now. So first so na we share your space in this one. I feel na we share TV no. Util radio na. Yes some perfect service. Yes some perfect service. Bible say born kwan yetiti ene Nyankopon tem. O se na wo nyina ye bone na Awurade Nyankopon no bonyam no abowo. Yenyina First John chapter 1 verse 10 also na yemfa sre bone fache ema ye ho ye ma ye kru ye yirenom de be ye no nti ye hu Nyankopon no bonyam adwene mu susuye mu akoma mu fonsu de bia ya yete Awurade no yemfa sre Awurade ho se ye ka se ye nye bone a se ye ka se ye nye bone a ye ma no dane otrofo ye ma Onyankopon dane otro na asem no eniye mu efise twerɛsɛm sɛ de bia obodin sɛ da no bone edoso enti adwene mu susuye mu akoma mu fonso bia ya ye Awurade no obie wa no aka che Awurade sɛ Awurade ɔmfa nkyɛw wa odi atoso eye First John chapter 1 eye verse 10 ena ye kan ye no bie wa no na sre Awurade confession time wo ye fire na the Sunday so Awurade na ya power in prayer kada bon Awurade ya program ya branto Awurade the so na na ma don so Awurade fa chaye Bible say Awurade won the promotion for Awurade ya power about it na
Bible says say yakuma mo yamfa de nam your bawra do wa hengwa nene. Yes. Ebra so say yeti onyankopon asem na yigina so e de bompa. It's time of the word of God. It's time of the word of God. Ebra so say yeti onyankopon asem. It's time of word of God. Can't you be say a brass will say tea onyankopon asem? Yes. Facebook somewhere dance some agent so sa so na adokofo mo agent so Harriet Oduromo agent so nyankopon shram eya mo share link no ma foforo so emfollow. Sompa service yes jai how ni nyina mo merade na awrade baye wa wo hweye a wo tie how be na onam amane be na onam me say jai how ni nyina mo merade na awrade baye me kasa sam na kirewa menim wona makasa mo nya mo how no mo merade a ebi eni freni a no hu ade o ena we hu ade ebi bubuafo no we bubu ntime nante ena wa sorry ebi wona medical doctors adikre wo se bebe bia abrabo na duro ne de enye yebium aso beyond medicine no onyame asawo yade a omoko omoba obdudo no na mumdudo no tie bia dance bia bono some perfect service sida awaso TV no so a uhu se onyame oyenyame a se wogya how ni nyina mu merade a erade obeye amen enti obi hweye obi tie o se yade edi ne nya yade edi ne menya yade edi ne krunya yade edi ne yirinya ya ni nyina mu merade na erade peye obi hweye obi tie o se ni how nyina ye na dwumasem ne sikasem ya ni nyina mu merade na erade peye obi hweye obi tie
Oseni ha unyina ne se na wari egu na juma egu na pomodi efrenensa ja ni nyina wo mawrate na awrate beye obi so se ne dia ya wosem ne dia ya waresem ose the time no ya twamo ose mema bi aba na omoko ebi so se ma bi aba na omoko ose omoko krara ka omonka di omo aye anso so behu ane so omoko me se jani nyina mu mawrate na awrate beye obi so hweye obi tie ye obi man so obi kro so akwantu a utu ye okrata sem o credit hours amania wehu jani nyina mu mawrate na awrate beye obi so se ne mawade obi so se ne madwuma obi so ne kura dwuma obi so se ne yire dwuma obi so se ne ministry obi so se watobone mo opeso free bone mo obi so abusu bone obi so se daye bone jani nyina mu mawrate na awrate beye so jamu mawrate awrate so ne mo kono ko a onko ma na o jai okono mo no awrate a ono awrade obekon ama na wo twi me no kasa afa se ensibium wan kasa e wasa ujira ho na wo kasa ensibium never again e wasa ujira se ensibium never again ye wonuema ahodo a asia abrawase ye wonuema bebere asia edi wunya ye wonuema bebere asia de krawo no efrewonsa obi hweme obi tie me namfofo bi a wo faye namfofo bi a wo faye ena ama won say se form nipa bi a wo yese ka wo boa won ena watwa ntora to so wakan de enim ato so nipa bi ono mu ko di nkomo no omo de bi akoka ho ama ene won say se form eti ensese sa de no esibiom ena obi hweme obi tie me bone bi okoyo ye bone bi okoyo ye amen munyam bi abo ama nyame atwe no ho ama de nanka unsa kano ene unsa enka biom enti sa bone no ensi biom never again obi hweme obi tie me wasoso daye no so pe na onuoma nyina ye basa ososo sa daye na onuoma nyina ye bisi basa edumbre se wo sore brane na o kase sa daye bone no ensi bio never again ene obi hweme obi tie me nipa bia soletia nipa bia soletia ama ene enam no so waware egu enam no so wadwuma egu enam no so ohyabre mu aboafo no destiny helpers no ene omafro wabrabom ene enam no so onoma ayebisi baza ene o se ensi biom hallelujah amen me no mo na ye chapo no me se enye den ensi biom efi hope me se sen ensi biom me se mo amhwe tv no me se enye den ensi biom mo amutie radio no me se sen ensi biom mo amu space no so me se enye den ensi biom mo amu studio house so enye den ensi biom hallelujah amen ni pebia koto abusia boni mu ama abusia no dini nya abusia no yese ofrafie ha yese unya pomoden abusia yade yese ofrafie ha wa ware nkwa wiye yese ofrafie ha o de ba wonsemu bia no entimi nyina wo ye dwuma ma ni nyina ye ware ma ware ni nye ye won bangu fie ha ma nkura ni ye me se enye dan ensibiom hallelujah amen ene die na esolitia wa opreso se enzibiom uye din okawa no tumo emanuema bi sey obi hwem obi tieme o ma wo mo go Kristo somo no abrantie bi be fa wandafo ababa wo bi fa wandafo hwe be bi odo oba na koduro
Naka obe fio no ko sorry ye esi no kwese me ma o ma fie ho a ka ne ka ndu se hwe oba no wada no ko wisani oba no wada no tramadol ready na onom oba no wada no dwamamoni nka oba no nka ontesa baby o ene wona aka no o sorry se ensi bio Never. Hallelujah. Amen. And the young culture seminal. Acts chapter 12, verse 1 to 11. As for no story, say, oh man in Sibium. And the Bushem been sorry. And the papa been sorry. Mommy been sorry. Or sofu been sorry. Ni pebi ba ministry no mo. We are so boni pano as a grass and yagro. Share baby or the ministry never. No. Watren kunya no hwe de nipa bi sori hwe ne de ode abre wukuru no hwe nsase no hwe de wama akoduro afa ejira tonton na na sese wuti wa himfie wonso wo na ye de nkrata hodo e kire wo wo yese ye wo fase wo yese wo ye unua wo yese wo ye ujase hwe de wakofa abre wo ensi biom never again enti nyame ase Sabreye ana wahene Herod etrene nsa ya asafo no mu nipa bi ayayade o de nkrante kumi ho na nua Yakubu na ohunu se so Yudafo ani nti oto asokofo Petro nso nanso na ya pitina na oche no ode na koto afiase na ode no hya asrafo banan a owe bom ahodo nan nsa se onwe no na opese twam afahye na chi no oyi ne ko kire oman no afi ode Petro koto afiase ode nanso asafo no to aso bo Nyankopon paye ma no anajo no a Herod ebeyi no akro no na Petro da strafo ba nan temu a oden konsonkonso mienu agu no na wenfo a ogegina apono no esla afiase no na hwe awurade bofo begina ne nchen na edan no mu hyiren na obo Petro nchen mu nyane no se sori ntem na ne konsonkonso no firi ne nsa egui na obofo no ka kire no se bo waboso na hye ompaboa na oyesa na ose no se frauntoma na odi nachi na ofura didi nachi na onim se de obofo no eye no eye ampa efrise osusu se ohunu nani so ade na otwamu awemfo a odi kan no ne won na otoso mienu ho no oduru dade pran de kokro no mu no na eno ankasa ebie ma won na ofura di twamu bro no ba. Hallelujah. 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 Amen. Mama ne papa wo hwam ya otie me. O se sa bre no ena ohele Herod sorry e tenensa ye asafo no mu nipa no mu bi ayayade na che se enye nipa ba ko o ya asafo no mu bi nipa no mu bi ayayade no de krante kum Yakubu eye Yohane nua Yakubu ohun say so asafo ne nti oto aso ko che Peter enne de na ekoso wo fi ho abusuan mu bayifobia sori bayi dada bia sori a odi ni penya bre ni passe wari fi ofo ma wari fi ofo mema say nyuma otimi kase memenye no de won sempa me so me bre wase odi aboro awu enti omo ye ehwe ha mo gina se ayeko Bible say oche Yohane nua Yakubu chanity na asafo no sorry say never again asafo no de o man fan krante asafo no mfa tuo asafo no mfa jan asafo no ma won ani so David ka say mema mani so ma kire bepo ehina me mu afiri beba me mu afiri asafo awrade na mera asafo no say Obompire. Verse 5 no or see though Peter was kept in prison but constant prayer was offered by the church to him. Or so the nakoto fiaso hot there and so asafo no twaso bompire or so Peter was kept in prison but the church was earnestly praying to God for him. Omo bompire emano ene obe bompire bia ma wadwuma bi obe bompire ma o mabi obe bompire ma wa wade obe bompire ma usika sem obe bompire ma wa pomoden. O say never again. O say onye kom. Onka wanu ntum. Eni papi ne ka say ensi biomo.
na kwatafo sorry so mani nsibiom yes e kwatani bo se ne yi wafi kuro no mu na o te kuro na chi okoma ba na wuwu na o se ye betu anamo ye betu chidi anamo ye be bawura Samaria fo no atamfo no de ben esra ba no ene o ye kom ene nipa bi nano asewo so nipa bi twa ntroto so nipa bi se wudin nipa bi se ministry no o se awade no o se wo ma no o se wo dwuma no die na o kan awreto ewo hwansem awreto wo nyankopon sem enti o kan kire nyankopon sa awreto nyankopon emia wa no anano sana Psalm 109 David sorry ye bomba ye David sorry bomba o se ma ye nyankopon emia wa no enka wa no ntumo na nipa bonifo ni akontompo asore we bie wa no atiame enani pe ben asoleti awo ministry num awarienum ejuma mo ba bia oton nwema no ba bia o shop no wo company num aban adwuma num ankura adwuma num nipa be na asore ene dey o kan wa no atuma na kan wo feel say never again sibium ya me ya reto nyankopon dia nipa we me samano me rade ka se rade ade biara man homene so eni me die sie say ye nipa say ye honhom say ya pambi say ye aduade me saman e de me rade reto nyankopon enano pay e timame mano Timame Jumano, Mapomodeno, Kamame, Seseya, Enya Wachina, dear one on a bomb pie.
Jesus Christ. Now, Kupo Shropi, a fay now. What join ya? Sompa first service. Yes. Yeah, bumpire up again. And then the Munina Sheradesa, we are committing the whole day into the hand of God. Oh, the another day Sheradesa, we did you, unomo, we different, and no fibum. Send a dress and or say Shrabe can wo different, and Shirakan wo ufiba. Your bumpire and appointment be all what the Sheradensa, Unyuma Soka Serade, Ocean Fire Quino, Ocean Fire Shawansa, and so now one obey, now, and the day, and no Uquaday, and the midwiki, and the midwiki, power anymore, and Rade, Yamadoye, Radikaime, and the day you, and the home by Pina with Madon, and the penny Madon, and the penny Ma, and the Busia, and the beer one on a bumpire. Jesus Christ. Yankopo Shropi, your bumpire.
apeja demu ni nyina beranim obone fo no hihye bia mpanyimfo sa ade chene ya tensem bone a yekiri saa so na Yesu kan Matthew chapter 6 verse 34 wase de bia ye bodin se dan bone doso ewo demu na Proverbs chapter 26 verse 27 say do to amana no na Isaiah 54:17 sa kudi bi obebotia ono elenyina kase rade any evil agenda any evil dreams any evil tongue any evil thought any evil plans I break out. Open your mouth and break out. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space. This one, I'm type of I break out. I break out. Cause every day, and a day, Miss me here was soon and a day, me here bambo, me here bambo, I'm in penny madam, I'm in penny madam, I'm in different shira, my different shira. O bibia wo hwame a wo tie me enano pay me Psalm 107 verse 20 nyame so soma na asem kosa yade soma na asem koche ne ma ba bibia wo bia wo yade enano pay ji wayaresa amen ewia ji wayaresa amen anajo fa ji wayaresa amen sunsumu yade unamani yade ka yade edugase yade rade yaresa no ntoso amen ji wayaresa amen o bibia wo hwame a wo tie me dwadifo udidwa midweek ni efre edwada ebese ena ukoda enwama nkoye senya no nsia bompre no anopa ne enwumere no se efre dwada gbese ukoda na enwama nyeyia efre ukoda ekose ne memne da Ewurade nkai wo amen Ewurade nkai wo amen me frato forma wo amen to wa yento amen to so yentua amen wa okope biso akoto Ewurade ma onyanua papa amen bomb pie se wa ohie sika ne juta ya Ewurade dia Ewurade ma miracle money amen Ewurade chi destiny helper ma amen Ewurade bie sika puno ma amen wa wo hwe yen awote ya otu kwan o appointment bi me de share Ewurade nsa amen me de share Ewurade nsa amen na nipa ni madom amen nyankopɔ ni madom amen me de akwantifo do sko Yesu moje amen me bomb pie se nyame ma okwan so jojo amen Ewurade ma ni nsiwuye amen ene so kra amen me bomb pie ma sukufo me bomb pie mo amusu adwuma me bomb pie mo amoya ban adwuma o ya nkrakra adwuma o nya ni pedi madom amen o nya yakopɔ ni madom amen bomb pie ma kwentofo mo amu obi man so obi kuro so ya me mie bi adwuma proma amen o nya brofo ni madom amen o ni pedi madom amen credit hours home office let and sembi krata semno Ewurade ma ni nye ye amen
Erade ma no nye ye. Amen. Ene wakoma so ade erade nye ma. Amen. Erade ntoma na ma. Amen. Erade ma unye nenim atom. Amen. Erade ma unye nipa nim atom. Amen. Ene we difre nye nshira. Amen. We dide ne nom nye nshira. Amen. Wo Yesu demo ena ma bompae kan amen prensa. Amen. 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 Mo space in the swing na mo type amen. 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 Sabre me bietete for natum. Bietete for natum. Mretia wa bi opesa wo ja bibi mo ma urade a also obeti me afre. No man ni 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 89 0553 0553 53 89 and 0557 000 967 ofre pena watwe ho afri wa fidie no se wotie ho na wa fidie no gira so a meyi wa fri so efise basa ommoa ahwefo ne tiefo mame fa frefo dikai. Praise God. Hello. Praise God. Hallelujah. Kenti ka udini baby okasa free na dia na oje mo merade papa. Ebane kwame tato ndo aso. Je ma pom di merade. Erade kwame erade sane yade. Yesu so man tampion no de saye yaroa. Me fire the sama. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okasa free na dia na oje mo merade ma. Me tio mame. Bajoni ndano permitra galese mapuno ni mejuma ntimase musika so Erade ma bra pomodin erade ayaresa no toso erade mi adwuma promoma no to insurance you go also. Amen. Amen. Praise God. hallelujah Udini baby okasa fru na dia na oje mu merade mame. eba ko mo ba ya ka se kutije ejami kunu yumba ene nyame mutera de ba de mo Erade oba ya se one ne kuro ne ma erade omo hia weni motel se erade kai won ne hu omobo wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Udini baby okasa fru mentonka. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na dia na oje mo merade anopaim. Papa mi da. Ndawa ko pai. Na ai kire papa ko ba ko na. Amen. Na mere mi do ya ko. Mo Inya ma ki ndo pai. Amana na. Ni na Erade ma mere ne ma ne na busua ne nananom erade kosoa na kai won mo mo atanse bom ho ban wo Yesu demo. Amen. Hello. Amen. Praise God. Udini baby okasa. Hello. Ujira so kasa metie. Papa mpacho madaya so enye kwa. Udini baby okasa. Me titin ediakuya. Erade kuata ye basa bi a oso me de Yesu de twitwa daye no sign daye no sen ko baby afri bae. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah papa. Udini baby okasa flu na de na oje mo merade. Pacho mi di pasa attention. Papa mi tani customer merade. Erade sika ne dwete ya wodea. Kai wa fra ewo ne sika semo. Kan nipa koma na wo moa no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa flu na de na oje mo merade. Pacho frami na anti juri fresh sentiment. Jami mani mi nana ni bela. Erade anti juri mampon ne mane ne nananom ohia divine protection say erade bom ho ban erade mo akoma so ade mrem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na de na oje mo merade anopai. Papa mpacho let's show my back. Udini baby okasa. Udini baby okasa free. Me kasa fika me fear.
Erade efia da ye so basa bia me twam firi ne hyebre so. Amen. San da ye no wo Yesu dem sen ko bebe free. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Odini baby okase fru na de na uje mo merade. Because I'm a fee, bet you sanku, a friend of Bill Dexon. Mitio and a pay, say, I may say, on come in a bush now, number you na ya who buy. Erade abe kusa ohia divine protection on in the bush ya bomb ho ban o Yesu dem obone for ne hye pegu. Amen. Praise God. Show who free we feed the ho. Show who free mentio ho. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fiu na de na uje mo merade man. Before we call you, kasa franska. Yama ya isa. Ma pomode. Imejuma. Remani aso rade. Yesu woso man tapiam na the sound ye yarwa man kwadu nyame ayare san tawso o ma twuma so nyame miebi adom promomo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na de na oje mo merade. So the just the confession of the and the play before the gentleman and my brother the video call the silver you can play for the pocket in the radom to Me bom pae ma ona womba nyame awiemu nya ne sakra na no Ewrade kaiwo Ewrade twehye bremu aboafo destiny hepama. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na de na Especially the nasi so number man it's not me man so what do my modern enkwa Erade wafa mamboatema sa ohia divine protection ema ne mane nananom Erade kai won bom ho ban. Amen. Amen. Praise God. Menti o ho chumu fra fidie no ho. Praise God. Odeni baby okase fru na de na oje mo merade. Erade wa France o here divine protection bambo man ne mane ne nanam ne baba kon ye adwuma so rade mi adwuma proman. Amen. Amen. Praise God. Me bompa e chena kurum Erade emo mano nananam ho ban obakrata sem nyina Erade mane nye ye Erade ma wadanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na de na oje mo Erade. I told me did the Macassa frita to my jam na me die soon basa. I say rather Erade techiman da ye so basa bia me twam fru hyebre so o mano nana no me de omu dosu ko wo Yesu moja nyame mama dance ma me fa the last comment successful friend for me yari bi clear go antiama yade bia yare attack want me home nyame ayare sta no tawso wo Yesu dem na mabompaye ama. Amen. Amen. Mestre se me mfa ko bia bi mo amofre nyina se ye sign out to pay na mo afre na manya time na me ne mo abompaye me ne mi team na ye ne mo abompaye na mabako e ka ho amofra mo benya ni 0557 30 90 80 0557 30 90 80. Yankopon shira upi mo aya mo bisa se ye pese ye ko papa da be ne ba beto ene ukwadei ena no pe ye fria no pa no seisa ekusi ewia no mbino emene me team ye trans aye counseling oba asolofia ye Cedar Worship Center oba beto ye na mesena ye de anyina ofra for any observations bia no ofra on sabeka na ye no akasa na de toso mienu so a obehye no so say na mestre ni nyina ye WhatsApp number obetimi ama ye hi na ya add to platform no na mi asema ebe bia no ye wia e de go platform so ye ba live so a ye aleto e ma hu say ye ba live ya mi hira na onya okese
o yesu demo sabre the announcement for bi a me pese ocean MCR monfa entoso eye sofu pomo pom a waye nyame dwuma yakaso bia ye nyame dwuma papa yi asom aye nyame dwuma watwe akram pempem amawrade nyame afa no so atete asofo brom pem nan ko wiase nyina na onyame ato nsa afre no papa ni din ni Archbishop Emeritus Dr. Samuel Richard Adai adodo na friend Bishop Adai no erade ato nsa afre no se omegye na home ewo ono nyankopon enchen na sene abusua ahyehyɛ no nie ɛyɛ ɔkyena yawade ya ɔkyena 16th yawade ya abusua transe asafo no ne cancer no ni padom asofa hodo watete wɔn no ɛwɔ Heroes Park ɛyɛ Kumase bebe aka ne ɔfrɛ sakasaka park no ɛyɛ Kumase Sports Stadium ɛhɔ ɛna ɔtranse ɛfiri ɛyɛ anopa tumienu ekusi enwumre no nsia enti papa ye dwuma a waye no esese ye kohye nanumunyam papa na nyame nam no so ma odi Shallow United Church ebae Shallow asafo wo wiase nyina papa na de bae papa so no de Archbishop Adai Theological Institute ATI nan kane no na ye frɛ no Shallow Bible Training Center for Pastors ono nyankopon na de bae watete asofo pempe ono so no nyame nam so the International Council of Churches and Ministers of Great Britain ICCMGB ono na ode bae enunti na ɔkyerɛ ya wada no minti benya cancer no ya papa so na rade nam ne dom so ehye me sofo eninti na ne ya de cancer na aba enne ukodai na nyame ya dom dia efiada de ano pampa ebono no nkro no ebeba so time na nyame hira said na wo say wo mere na wo de follow ye ade bia wa pagya se me mbo so mpaye me de dosu ko wo yesu mojem de wa pagya ne phone de wa pagya ne nsuo me bom paye sense no na ni yesu moja ayare sense wo senchanis you de wa pagya phone wo documents bia me fra dance egusu wo yesu demo amen. Have a good day. Bye bye. Unipeduasia wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efri timanu madro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anajo etimi ka wona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpaboa akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opeso hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu peso hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne yehu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no
dodoɔ naa no efiri yɛnua ne die mu nti sɛ aduro foforɔ ɛkɔfa yɛnum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho tie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna sono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso to bɛfa number yɛ ɛda screen so na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfonia uhu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen sui. Na yenchro yasue ya ebenwo. Se eye akumayare. Esichire yare. Otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayamkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa wo se de mokwa aye ho no kanwakoma tuyem frɛ ye call center fo no sisia ewo 0540 311 311 0540-311-311 and 0546-616161. Yebejo so nchechiremu ne branch na ahodoɔ de ben woni nyinaa no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo sɛ yare nkoa na etete wa mu wani ngie a misrɛw kanwakoma to yem esan sɛ Nyankopɔn edi 21st clinic abrel say be you were free amane ne atete oyewa a ufam efa yare hyɛ no so say yewo Accra Kumasi